Akwantutenten aye rarafo a womu nchi efri asantima mu eya oyoko abusua mu a womu kokopie mu ewo fraumantam mu na sade afibia womu etu na hotwemu esi ho ede frɛ krom ma womu wa chichiri ni menchen eni nipa titiriu eka bom edi afahye no afi we so womu aye ne sa ede amamre agufom edi afahye no ama no aye krabehwe pa na enumu ena nkoso hene ema rarafo na Dr. Owusu afare ono aso ena ye otitinani ema abadwaku ayete yese womu hwe ema Akwantutenten afahye ne nkoso totino ekasa wodwumadie na se no odi etu dwa se amamre eyade baako a wosi etumi esomu yie pa ewo man Ghana mu enu nti na nananom atrankonwa ye omo wrawra mamu eto sraban se obetumi abo omo na Akwantutenten afahye a omo ehye yi akwan ahodo omo fa so ede kobepo na tifi ho no watumi abebo omo ayesa akwan ni nyina ama omo Worawora ancient town ye ba ha che nananom ayo nga adwene se ya pese ye establish bibia e friend no museum wo Worawora ha na dia wo mo di tutu efom wo di ye adwuma atuo a no mo kita ni nyina ebi hihye naka mu ebi hihye paase ye be ye museum ye di nyina kokora ho na nanom se okwan a eda ho a ye di ko babia ye tena ye ho a eno ayi nyina to kwan ko ho no na se Minister of Tourism odi ne krofo no na som na wo mwaye na ye nya okwan no ye na ye kɔ ho a afibia ye kɔ a ye timi anya okwan ya ye steps ya goduro atraye ho na ho so ye timi akosisi osisi bi wo ho ne wo ga wo nim aha history no e kire wo se titi wo bi ka Special advisor wo asoyehwe ya hohoye ne amamre ho nsem so Mr. Apiaje nso ekata wodwumadie na se no wode tu dwa ade asida piesie ema nananom atankonwa se omutumi eyi asasetam kese ye be te se 500 acres eto ho se one district one factory dwumadie aban a ote adwa so epese oye no omode ama no se wonfa enye sa project no na aban ebe na fam die biara se obetumi amomo ani so adi hunu no atumi abamu yie pa. One other government program that I wish to commend seriously to you is the one district, one factory concept, which is planned to open up our districts for industrialization. The Traditional Council has earmarked about 500 acres of land on the Worawora route for industrial establishments to include the one district, one factory program. I will ask my research department to come and climb the mountain to the old settlement of Worawora to see how we can help develop the route for mountain climbing expeditions. I want to give you this assurance. I'm also informed that by the middle of next year, the town will have 3 guest houses and hotels. I commend the developers of these hospitality facilities, which will house tourists and those who want to stop over at Worawora on their journeys to the north.